Adora al Señor. Quanto incerta veloce. Quanto incerta veloce. Oh, alabanza a Jesús. Aleluya. Yo tengo sed. Meeting set. Meeting set. Aleluya. En la iglesia, cuando uno está de acuerdo, dice amén. Yo tengo sed. Yo quiero de ese agua. El único agua que sacia. Hay agua que quema pero no sacia. El agua ardiente, el whisky quema pero no sacia. Pero el agua que Cristo nos da sacia nuestro ser. A su nombre. Amén, hermanos. Aleluya. Abrimos nuestra Biblia en esta noche, Romanos capítulo 2. Romains chapitre 2. Cristo vive. Sigue alabando a tu Dios. Alléluia. Continuez louer bon Dieu. Contento de ver a nuestro hermano Julio Pérez Moi content pour moi frère Julio con Pérez. nosotros. Amén. ¿Cuál es tan bienvenido? Avec nous. Regresó de sus largas vacaciones. Il est retourné sorti dans longue vacances. Alabanza al Señor. Amén. Romanos capítulo 2, Romains chapitre 2, versículo 13. verset 13. Creo que así, ahora sí llegaron todos los hermanos, aún falta. ¿Quién? Anchar el cielo falta, una alabanza del Señor. Y Daniel se fue ahora, alabanza a Jesús. Amén. Romanos 2, versículo 13. Romains chapitre 2, verset 13. Mis hermanos lo tienen. Mira el que está a tu lado, aleluya. Mira si él o ella la tiene. Romanos 2, versículo 13 Romains chapitre 2, verset 13. al 16. Rivé dans verset 16. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Quiero pedir a todos si te pueden estar de pie en esta noche para así reverenciar la palabra del Señor. Amén. Amen. Leo la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Alléluia. Alabanza al Señor. Pour aller pour nos papa à petit là, avec Saint-Esprit. En el día en que Dios juzgará a Jesucristo, el día 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amen. Nous allons aller pour nos papa avec petit là, avec Saint-Esprit. Moun qui marche droite devant bon Dieu, c'est pas moun captant de la loi dans les oreilles seulement, mais c'est moun qui fait ça la loi mandé. Moun l'autre nation yo qui pas gen la loi Moïse là, yo fait ça la loi mandé sans yo pas connaît. Yo même qui pas gen la loi Moïse là, yo tourne yon loi pour propre tête pas yo, même si yo pas connaît la loi. Comme ça, yo montre Jean, yo montre qui Jean ça la loi Moïse mandé a écrit dans cœur. Conscience yo montre ça tout parce que yon les conscience yo reprocher yo ça yo fait. Yon l'autre les conscience yo d'accord avec ça yo fait. 16 d'après bonne nouvelle m'a annoncé c'est ça même qui vient pour arriver les bon Dieu va voir Jésus-Christ pour juger tout ça les hommes t'a fait en cachette. Esto del mensaje en esta noche Con una conciencia limpia delante de Dios. Avec une conscience qui claire devant bon Dieu. Con una conciencia limpia delante de Dios. Avec une conscience qui propre devant bon Dieu. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Pide a Dios que te hable en esta noche. Pide a Dios que ministre a tu vida en esta noche. Padre celestial, Dios de gloria, demos presencia. Nos te continuaba noche, Dios mío. Donando
llenando por alabanza y adoración, Jehová. Oh Dios, vos estás aquí presente, tata, Señor. Nos aclama, nos ora para vos estar presente. Y vos estar presente para nos reunir en nombre de Jesús. Y va a permitirnos, tata, va a permitirnos, oh Dios, que camine en 2 o 3 reunir en nombre de Jesucristo, invocando vos nombre, que en ambos está presente. Pues a ver noche vos estás aquí, vos Shekina está aquí, Señor. Vos gloria está aquí, Espíritu Santo está aquí, para bendicionarnos, para papiar con nos vidas, Señor, para ministrarnos los corazones, nuestro espíritu, para quebrar cadena y atadura, Señor, para sanar, para llenar con Espíritu Santo. Dios, hace obra, en vez de nos a noche, tata, nos escucha palabra, digo, dura nos palabra a noche, papiar con nos vidas, Jehová de gloria, hace algo especial en medio de nos, y Dios, es honra y es gloria, siempre te queda para vosotros, Señor. Amén y amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Alabanza al Señor. Una conciencia limpia delante de Dios. Une conscience qui propre devant bon Dieu. Alabanza al Señor. Conciencia, hermanos, Conscience, frère Samuel, es un sentimiento interior, c'est un sentiment en dedans, es un conocimiento c'est une interior connaissance en dedans del bien que debemos hacer des biens que nous devons faire, y del mal que debemos evitar. des mal que nous devons éviter. Nuestra conciencia forma parte del hombre interior. Conscience nous forme partie nom en dedans. Amén. Una vez más, Une fois encore, conciencia conscience, es conocimiento, c'est connaissance, es sentimiento c'est interior sentiment en dedans, del interior del bien que debemos hacer intérieur des biens que nous devons faire, y del mal que debemos evitar. des mal que nous devons éviter. Nuestra conciencia forma parte del hombre interior. Conscience nous forme partie des noms en dedans. En Romanos capítulo 2, Romains chapitre 2, donde hemos leído côté nous autres là. alabanza al Señor, muy especial. Vamos a empezar en el versículo 13. On nous commence dans verset 13 là. Dice la palabra de Parole bon Dios: Dieu a dit. porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, Moun qui marche droit devant bon Dieu, c'est pas moun qui attendait ça la loi dit dans oreilles seulement. sino los hacedores de la ley serán justificados. Mais c'est moun qui fait ça la loi amendé. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Nosotros no podemos ser un pueblo que solamente escuche la palabra de Dios y no lo hace. Nous pas capable ser un peuple seulement qui écoute parole bon Dieu mais qui pas fait. El escuchar la palabra de Dios, Tendez parole bon Dieu, el simpatizar con el evangelio, sympathiser avec l'évangile, no nos salva. nous il pas capable sauver nous. Tenemos que escuchar el mensaje de la palabra de Nous Dios, devons écouter message parole bon Dieu, el consejo de la palabra de Dios, conseil parole bon Dieu, y tenemos que ponerlo por obra. et puis nous devons mettre en œuvre. Alabanza al Señor. Ahora, para poner la palabra de Dios por obra puede ser difícil. Quand il y a la pour mettre parole bon Dieu en pratique pas difficile. Necesitamos ayuda. Nous besoin d'aide. Por eso tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón, Nous devons accepter Jésus-Christ dans cœur nous. para que Él nos ayude a obedecer al Pour Señor, capable aider nous obéir Seigneur. para que Él nos dé esa fuerza Pour interior nous force en dedans ça para decir no contra el pour pecado. nous dire non contre péché. Yo como pecador leía la palabra Moi-même comme un péché moi te lis parole là. todos los días, Chaque jour. hacía mis rezos, Moi aleluya. te faire tout jusqu'à dernier bout dans la vie moi. Sabía que vivía en pecado, Moi te connais que moi t'a vivre dans péché. pero no podía dejar el pecado. Mais moi pas capable de laisser péché. Pero en el mismo día que dije sí a Cristo, Mais dans même jour moi dit oui dans Christ là. dije no en aquel entonces a mi novia. Moi dit non alors dans l'époque ça dans ménage moi. En ese día Dios me dio fuerza Et bien depuis jour ça bon Dieu me force para poder cumplir con lo que Él demanda de mi pour vida. capable accomplir de ça qu'il demandé pour me faire dans la vie. No tenemos que ser oidores de la palabra, Nous pas de ce monde qui attend des paroles là. pero hacedores de la Nous palabra. devons mettre paroles là en pratique. Entonces seremos justificados ante el Et bien Señor. c'est là ça nous va justifier devant bon Dieu. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, Donc ça nous connaît parole bon Dieu. para poder obedecer la palabra de Pour Dios. obéir parole bon Dieu. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Yo me- le es pecado, dice Santiago. Yon qui connaît qui fait ça un bagage qui bien, il pas faire, c'est un péché, Jacques dit. Alabanza al Señor. En el versículo 14 dice la palabra: Parole là dit dans verset 14 là, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. moun l'autre nation yo qui pas gen la loi Moïse là, yo fait ça la loi mandé sans yo pas connaît. Yo même qui pas gen la loi Moïse là, yo tourné yon loi pour propre tête pa yo.
Aquí está diciendo, Là, l'a dit, hablando l'a parlé de los paganos. des païens. Ellos hacían una diferencia entre judíos y paganos. Il y a une différence entre juifs avec païens. Judíos eran el pueblo de Dios Juifs, c'était peuple bon Dieu. y los paganos no eran pueblo de Dios. Et païens, c'est pas tout le monde qui était peuple bon Dieu. Y dice aquí los gentiles, Il dit, na monde qui pas contre bon Dieu. por naturaleza, Par la nature. hacen lo bueno, Il fait ça qui bon. porque todo ser humano Parce que tout le monde, dentro de sí en dedans, yo, tiene una il conciencia. a une conscience. Usted tiene una Il a une conciencia. conscience. Yo tengo una Moi, conciencia. il a une conscience. Cuando Adán y Eva pecaron, Dès que Adam a péché, Dios se separó de ellos bon Dieu séparé avec eux. y tuvieron que salir del huerto de Il Edén. devait se sortir dans le jardin d'Éden là. Comenzó una etapa nueva en su vida. Il a commencé une étape neuve dans la vie. Yo. Una etapa donde ellos tenían que dejarse llevar por su conciencia. Il y a une étape que laisser aller ou bien avancer à cause de conscience. Yo. Escoger a base de lo que su interior le dice que es bueno y lo que es malo. Yo choisi à partir de ça que conscience dit qui bien ou bien qui mal. Y dice que por naturaleza, Il dit par la nature, ellos que no conocen la le palabra, même qui va contre parole là, hacen lo bueno. yo fait ça qui bien. Es su C'est conciencia. conscience. Yo. En el versículo 15 dice, 15 ans il dit. mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Comme ça, il a montré qui j'en la loi Moïse là, mandé écrit dans cœur yo. Conscience yo montré ça yo tout parce que les consciences yo reproché ça yo fait, yon l'autre fait, yon l'autre conscience yo d'accord avec ça yo fait. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Y así Et también, comme ça tout, cada cristiano Chaque chrétien tiene una tiene conciencia. una conciencia. Cada ser humano tiene una chaque conciencia. monde a une conscience. Alabanza al Señor. Ese testimonio C'est interior, témoignage en dedans. que aunque tal vez no sabemos qué es mal, Peut-être même si nous pas connaît ça qui mal là, por qué cierto lugar es mal, pour qui ça on sait de pero côté tu mal, conciencia te mais dice, conscience dit te y habla parler avec vous. y no te sientes bien, On pasa tout bien. porque tu conciencia te habla. Conscience parler avec Bueno, vous. para alabar al Señor. Nuestra conciencia es formado e influenciado por nuestro ambiente en el cual andamos y vivimos. Et conscience nous lui former et lui fait partie de l'ambiance de ça qu'on a vivre là. Alabanza al Señor. Puedo dar simple Je ejemplos. vais vous donner un exemple simple. Si levantas en una familia Si nous levons dans une famille, donde tratan al perro como un perro, quand vous traitez autant qu'un chien, amén, usted también tratará el perro como un perro. tant qu'un chien, vous traitez un chien tant qu'un chien, Alabanza al Señor. Le da patadas, vous quand frappez vous, no puede entrar en la vous ne pouvez casa. pas rentrer dans la caille, Alabanza, le da con palo. vous frappez avec un coup de bois. Bendito sea el Señor. Yo me levanté así, aleluya. Amén. Pero si usted levanta en una casa Mais si vous levez dans une caille, donde la gente con sus uñas están matando esas garrapatas del perro, quand que moun avec zone il a tué tic sous chien, alabanza al Señor, vas a levantar, vas a tratar a ese perro diferente. vous allez traiter chien ça différent. Y cuando ves a alguien tratando el perro como nuestra Dès familia, que vous voyez un monde traiter un chien tant que famille nous yo, qué mala qui gente. mauvais moun ça y est. Vas a sentir en tu Vous allez ser. sentir en dedans. Amén, hermanos. Tu medio ambiente Moyen ambiance hein. puede influenciar Financier. tu sentir de lo que es bueno o lo que es Les malo. sentiments, ça qui bien de ça qui mal. Pero todavía tienes una conciencia. Mais juste qu'on ait conscience. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Yo me imagino Moi imaginez en los países dans pays yo, donde hay escasez de electricidad, côté que gen manque courant, que es normal para robar electricidad, ¿o no, hermano? il y a un bagage qui est normal pour voler courant. Para ver si nos damos un poco de electricidad ahí. Si on voisin fait un cadeau petit courant là, Tira el cable. dis Amén. No sé Fila. cómo se hace, me imagino. Alabanza al Señor y pasa la valla. il passer fil là. Alabanza al Señor, ¿no? No. Amén. Pero en un país Mais un pays donde usted puede caer preso si roba côté electricidad, qui est capable de fermer la prison si vous volez courant, usted tiene otra ou conciencia. bien l'autre conscience. ¿O no, hermanos? Y si en un país así, usted, un cristiano robando electricidad, Si un pays comme ça, un chrétien vole courant, ¿qué clase de cristiano es ese? qui classe chrétien ça y est? Pero en el país donde robar electricidad es normal, ni Me- siquiera saben qué es Dans robar. un pays côté que vole courant, c'est pas normal, pas connaître normal. Amén. Danzan hablando lenguas, robando electricidad. Danser par les langages et puis la voler courant.
Tu ambiente L'ambiance là, puede influenciar tu capable conciencia d'influencer conscience de lo que es bueno de ça qui est bon, y de lo que es de malo. ça qui est mal. Alabanza al Señor. Por eso cuando venimos al Señor, Puis joindre le Seigneur, Él tiene que limpiar nuestra il conciencia doit nettoyer conscience nous. para tener una conciencia limpia delante de Nous avons Dios. une conscience qui est propre devant bon Dieu. Para alabar al Señor. Amén, hermanos. Pues nuestra conciencia Eh bien, conscience non, puede ser contaminado capable de contaminer por el ambiente à cause de l'ambiance là. o cuando ignoramos, Ou bien là qu'il nous ignore, cuando Él no está hablando. là qu'il a parlé avec nous. Alabanza al Señor. El Hijo de Dios tiene una Petit conciencia bon Dieu a une conscience. y cuando no está haciendo Là qu'il bien, va faire ça qui est bien, le habla. il parle avec là. Esa conciencia habla a los niños Conscience va parler avec Timonio. cuando están robando un dulce ahí de su Là qu'il a mamá. volé un cigarette ou bien une douce maman, Alabanza al Señor. Se siente aquí il nervioso. sortit là, nerveux. Comienza a temblar, Comienza a aleluya, temblar. porque le habla a su Parce que conciencia, conscience, il parlait avec elle. aparte de su razonamiento À partir también. des raisonnements. A su nombre sea la C'est gloria. la gloire. Pero cuando ignoramos nuestra Et conciencia, là que nous ignorons des consciences, non? cuando no prestamos atención Là que nous pas mettre attention, y seguimos et haciendo puis nous continuons à faire, lo que nuestra conciencia nos reclama, ça que conscience va réclamer nous, nuestra conciencia puede conscience contaminarse. est capable de contaminer. Dar un momento no nos dice nada más. Va arriver un moment, il va dire nous rien encore. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Tal vez usted. Amén. El mío alaba al Señor, aleluya. Tal vez usted tenía terror Peut-être qu'on a peut-être pour peur, de ver ciertas películas. pour voir une série de films. Alabanza al Señor. Y cuando usted lo vio por primera Et vez, bien là qu'on vit Noël comme première fois, así, vous faites comme ça, lo mandaba adelante. vous mettez le pied devant, No quería vous ver, pas voir encore, pero así siguió viendo. mais comme ça Siguió continue viendo. bien. Ahora siente así, Vous regardez comme ça, non chaise, viendo Exorcista, vous regardez lui, viendo a Poltergeist. vous regardez encore l'autre là. Eso no es nada. Et ça, c'est pas rien lié. No, tu conciencia está contaminada. Non, c'est conscience qui est contaminée. Porque el que tiene a Dios, Parce que moun qui est bon Dieu, el que Dios limpia su conciencia, Moun bon Dieu nettoie su conscience, conciencia refuta esas cosas. conscience li a rejeté bagay ça yo. Cuando puede alabar al Señor. En 1 Timoteo capítulo Dans 1 3, Timothée chapitre 3, alaba de Dios en esta noche. loué bon Dieu la soya. Vamos a leer algunos textos. Nous allons lire quelques versets. 1 Timoteo 3:9. 1 Timothée chapitre 3 verset 9. Oh, Cristo vive, aleluya. Jésus vivant, alléluia. 1 Timoteo 3:9 dice la palabra de Dios. Alabanza del Señor. Hablando de la exigencia para los diáconos, Parler de exigence pour diacre, dice la palabra de parole bon Dios. Dieu a dit, Alabanza al Señor. Que guarden el misterio de la fe. qu'un bien ministère la foi, Que guarden el misterio de la fe qu'un bien ministère la foi, con limpia conciencia. avec une conscience qui est propre. Amén. Los diáconos Et diacre, tienen que tener una conciencia il limpia, doit avoir une conscience qui est propre, una conciencia purificada. une conscience qui est purifiée. En 2 Timoteo 1:3, Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 3, alabanza al Señor. Dice la palabra de Dios. parole a dit, Aquí Pablo hablando a Timoteo. il a Paul a parlé à Timothée. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Gloria a Jesús. 2 Timoteo 1:3. 2 Timothée chapitre 1 verset 3. Il dit, m'a fait louange Seigneur, m'a dit bon Dieu merci. 2 Timoteo, Gloria a Jesús. 2 Timoteo 2 1:3. Timothée chapitre 1. Alabanza a Jesús, alaba de Gloria a Dios. Jesús, alléluia. Amen. Il dit, m'a dit bon Dieu merci, bon Dieu sans 7 mois yo te servi ya. C'est lui-même tout m'a servi avec une conscience propre. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Aquí Pablo Et dice, là Paul dit, amén, que está en la presencia del il est Señor. présent Seigneur Amén, con limpia avec conciencia. une conscience qui est propre. Para acercar a Dios, Avancer devant bon nuestra Dieu. conciencia tiene que ser limpia. Conscience nous doit être propre. Si nuestra conciencia nos reprende, Conscience nous, s'il reproche nous. mucho más el Espíritu Santo. Puis plus toujours pour cet esprit bon Dieu. Nuestra conciencia nos guía, hermanos. Conscience nous guide nous frères En Seigneur. Salmos 16:7 dice la palabra: Dans Somme 16 verset 7, bendeciré a Jehová que me aconseja.
aún en las noches me enseña mi conciencia. M'a fait louer enseigner parce que il bon conseil, même la nuit, conscience moi dit ça pour me faire. Alabanza al Señor. André hasta cuando está sobre su cama, Même là nous sous cabane nous. tratando de acostar, Après pour nous dormir, su conciencia le habla conscience nous parler avec nous là. de las cosas que ha hecho que no están buenas. Des bagages que nous fait qui pas bon. Su conciencia le dice, Conscience nous dit nous. y tal vez tiene ahí remordimiento, Peut-être qu'il là il commence à reprocher tiene nous. pena, Il a la peine. tal vez está luchando con su Peut-être conciencia. lutter avec conscience là. Alabanza al Señor. Bueno, para alabar al Señor. Louer le Seigneur. Aún en las noches me enseña mi Même conciencia. dans la nuit, conscience moi a dit ça pour me faire. Me dice lo que es bueno y lo que es Il malo. dit ça qui bon, ça qui mal. Aunque no lo sabías, lo puedes sentir. Même si pas connaît quelque chose sentir. Aunque no tienes el Espíritu Santo, tienes una Même si conciencia tu vas essayer mon Dieu, mais on gagne que conscience. te habla como ser humano. Parler avec autre commune. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Amen. En Juan 8, versículo 9, Jean 8, verset 9. un texto muy conocido, Il y a un verset qui est très reconnaître. dice la palabra de Dios. Parole bon Dieu a dit, Cuando agarraron a esa mujer dès que yo te kembe femme là, en adulterio, femme en adultère, ahora uno no puede adulterar con uno solo, no. qu'on y a on pas capable commettre adultère avec tête seulement. Necesitas alguien más Besoin l'autre monde encore para adulterar o no. pour commettre adultère. Pero la Biblia dice agarraron la mujer. Mais la Bible dit là yo kembe femme là. No sé si tal vez el hombre salió On va corriendo connaître si l'homme peut-être prend courir. o tal vez el hombre también estaba en ese grupo Mais peut-être dans un groupe là, que estaba acusando a la mujer. accuser femme là. Bueno, para glorificar al Señor. Y Jesús les dijo a ellos, Jésus dit yo, el que está sin pecado, monde qui va péché a, tira la primera piedra. lancer tire premier roche là. Alabanza al Señor, mátala. Et tuer. La ley dice que hay que piedrarla Parce que hasta que muera. la loi dit yo doit calonner à coup de roche tuer. Pues el que no tiene pecado, lanza la primera Eh bien, piedra. monde qui va péché a, Y tire premier coup de roche là. Jesús bajó su cabeza. Jésus baissait tête li. Versículo 9 de Juan 8 dice, Verset 9 là dans Jean 8 il dit, pero ellos, al oír acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzaron de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. les yo tande parole ça yo, une après l'autre, y a le faire route yo. Premier monde qui te mette dehors, c'était ça que te plus grand monde yo. Jésus était pour contre lui avec femme là qui te campé devant. Cuando Jesús les habló, Les Jésus parlait avec eux. esa palabra de Cristo Parole Jésus-Christ ça. tocó su Les conciencia. toucher conscience yo. Alabanza al Señor. Esa conciencia comenzó a reprenderlos Conscience ça a commencé à reprocher yo. porque ellos no eran mejor. Parce que yo Aleluya. pas plus meilleur. Bendito sea el Señor. Si no entiendes la palabra de Dios en esta Tu noche, vas comprendre parole bon Dieu à soir. tu conciencia te habla en esta Conscience noche. que va parler avant à A su soir. nombre sea la gloria. Sus conciencias les acusaba. Conscience a accusé yo. Las palabras de Cristo tocó su Parole conciencia. Christ a les toucher conscience yo. Avivó su Il conciencia. réveiller conscience yo. En vez de reconocer Pour les reconnaître. y caer de rodillas ahí en el medio con esa Ils sont mujer, à genoux là, dans le temps, beaucoup de femmes là. se fueron uno por uno. Ils vont aller une après l'autre. Alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. Estaban así, Ils étaient comme ça. listo para echar Prêt pour ouvrir roche là. con piedras, no piedras así, Ils pas ton roche. piedras grandes. Gros roche. Bueno, Jesús le dijo a ellos, Là que Jésus dit yo. el que no tiene pecado, échala, lánzala. Mon qui va gagner péché a tirer premier roche là. Inmediatamente hicieron así. Immédiatement il dit yo. Alabanza al Señor. Yo no sé silbar, amén. Ellos sabían silbar. Je connais comment c'est. Alabanza al Señor. Solamente su conciencia. Seulement conscience. Con una palabra del Señor tocó la Parole conciencia. Seigneur, il touche conscience là. Abre tu corazón en esta noche. L'ouvrir cœur à soir. ¿Qué consecuencia puede tener una conciencia contaminada, Qui hermanos? conséquences sont conscience capable joindre qui contaminer capable gagner. Hebreos capítulo 10. Hébreux chapitre 10. ¿Qué son las consecuencias Qui c'est conséquences là? de una conciencia contaminada, De une hermanos? conscience qui contaminée. Hebreos 10, versículo 19. Hébreux chapitre 10 verset 19. Quieren conmigo, hermanos. Est-ce que Alabanza vous al m'avez Señor. compris? Dice la palabra del Señor en Parole esta a dit noche. comme ça. En Hebreos 10, 19. Dans Hébreux 10 19. Así, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
Comme ça, frère, yo, remercie sans Christ là qui coulait, les mourir pour nous, nous avons entré libre côté qui mettait à part pour bon Dieu. Nosotros tenemos libertad, aleluya, Nous-mêmes, nous avons liberté para entrar en la presencia del pour Señor. nous rentrer dans la présence du Seigneur. Y nosotros no vamos con nuestras manos vacías, Nous ne aller avec mes vides. no vamos por nuestros propios méritos, Nous ne aller avec propre mérite. no vamos por nuestras propias obras, Nous ne aller avec propre œuvre. vamos confiando en la sangre de Jesucristo Mais nous pouvons aller confier dans le sang Jésus-Christ que nos cubre. qui couvre nous. Esa sangre nos da entrada. Sans ça, il va nous rentrer. Cuando usted va a viajar, Dès que vous hermanos, voyager, frère, y usted quiere entrar al avión, vous voulez rentrer dans l'avion. te pide un ticket. Yo mande un ticket. ¿Dónde está tu pasaje, Señor? Côté passage, frère. Ese pasaje le da a usted Passage ba ou entrar a ese avión, il va rentrer dans l'avion. a ese tren, Dans le train. lo que usted tiene, donde usted tiene que ir, Vous avez hermanos. besoin d'aller à frère. Así también C'est comme ça tout. hay acceso al trono de Dios. J'ai accès à tout dans trône bon Dieu. Hay acceso a la presencia de Dios. J'ai accès à la présence bon Dieu. Uno puede llegar a la presencia de On est Dios, capable de arriver dans la présence bon Dieu. no por medio de María, Pas moyen de Marie. no por medio de Pas moyen imágenes, de image. no por dinero que usted puede Pas pagar, moyen de l'argent qu'on va payer. no por su buen C'est corazón, pas avec à cause de bon no père. por su mirada bonito o C'est bonita. pas avec belle figure là. La sangre de Cristo derramada en la cruz, Mais aleluya, Jésus qui coulait sous quoi bois calvaire. nos da acceso a la presencia del Señor, Accès dans la présence Seigneur. que podemos llegar al trono de Pour Dios entrer dans le trône bon Dieu. y pedir a Dios Mandez, mon y Dieu. rogar a Dios, y Él los bendice, Bendinos. Él los hiera, Remplinos. porque la sangre de Cristo hay poder. Et sans Jésus qui a pouvoir. Tenemos libertad para entrar, Nous avons hermanos, liberté pour nous rentrer frère. en el lugar Dans santísimo, le lieu très saint. que es la misma presencia de Dios. Qui c'est même présence bon Dieu. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. ¿Quién no entrará? Qui est-ce qui va rentrer? ¿Quién no Qui entrará? est-ce qui va rentrer? Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Es un C'est un privilegio. privilège. Alabanza al Señor. ¿O no? Entrar en la presencia de Dios. Rentrer dans la présence bon El Dieu. que creó los cielos y la tierra. C'est la terre. Si sabes que puedes entrar, Qui est-ce qui va rentrer? ¿quién no entrará? Qui est-ce qui va Aleluya. rentrer? A su nombre sea la gloria. En todo lugar donde invocaren el nombre del Señor serán salvos. Et dans la place à côté que va invoquer Seigneur, tout le monde qui invoque, il va sauver. Y si invocares el nombre de Cristo en esta Et noche, si nous invoquons nos Christ à soir, si reconoces a Cristo en tu corazón en esta si nous connaissons noche, Jésus-Christ dans le cœur à soir, esa sangre te limpia, sans ça va nettoyer. esa sangre te cubre Sans ça va couvrir. y tienes acceso libre Et puis, al accès trono de libre dans le Dios. trône bon Dieu. A su nombre. Dans nos lits. Oh, Dios está en este Bon lugar Dieu dans la place là. de una manera muy C'est especial. très spécial. Abre tu corazón, Muy feo. Rebesa y que Besaya. Ay. Y Rabaquiba y Adora, 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 adora a Dios en esta noche, iglesia. Y Rabaquisme, Rebequiba y Saya, a su nombre la gloria, Rabaquisme, que Bebe y Saya. Rabaquiba y Svequiba, Baba y Se. A tu nombre sea la gloria, Dios. A tu nombre sea la Non, c'est gloria. la gloire. Non, c'est la gloire. A tu nombre sea la gloria, Non, c'est la Jehová. gloire. Yo te adoro, Dios. Tenemos libertad para entrar, Nous hermanos. avons liberté pour nous rentrer frère. Dice el versículo Dans 20. verset 20, il dit, Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Christ a ouvert un chemin neuf pour nous. Un chemin qui a nous la vie. Un chemin qui passe dans la mi-temps voile là. Ça veut dire dans le col même. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Nous avons un grand prêtre responsable dans le bon Dieu. acerquémonos, dice la palabra. Alors là, dit, approchez, Nos bon Dieu. invita a acercar. Il dit, approchez. Dios nos invita a Bon Dieu, acercar. invitez-nous pour nous approcher. Dios nos invita a estar en su Bon Dieu, presencia. invitez-nous pour nous présence. Dios quiere comunión con Bon Dieu, la nosotros. communion ensemble avec nous. Acerquémonos con corazón sincero. Approchez avec un cœur sincère. Con corazón sincero. Un cœur sincère. En plena certidumbre de fe. À tout cœur, nous, avec une confiance bien chita. Sin duda, hermanos. Sans doute, frère. Seguro en la fe. Si et certain à la La foi. seguridad que la sangre de Cristo te da. Sécurité que sans Jésus va roi. Adora a Dios en esta noche, Adorez mon Dieu iglesia. à soir. En plena certidumbre de fe. Purificar los corazones de mala conciencia. Ça nous pas rien dans le cœur nous qui pour bouleverser conscience nous. Amén, hermanos. Amén. Miren lo que dice ahí. Regardez ça dit là. Purificar los corazones de mala conciencia Quand nous même bien nettoyer dans de l'eau bien propre y lavar los cuerpos con agua
pura. Amen. Bien lavé dans de l'eau bien propre. Alabanza al Señor. Repite lo que yo digo, sí. Purificar los corazones. Amen. Purificar los corazones. Purifier cœur yo Amén. De mala de conciencia. mauvaise conscience. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. La conciencia tiene que ser limpiada, Conscience là doit nettoyer. purificada. Il doit purifier. Si tienes mala Si vous conciencia, avez une mauvaise si tu conscience, conciencia te si reprende, conscience vous reproche, es porque hay algo. c'est parce qu'il y a un bagage. Hay que arreglar ese algo primero. Vous devez arranger bagage ça premièrement. Si no, no puedes entrar en la presencia Sinon, de vous Dios. pouvez rentrer dans le présent, bon Dieu. Necesitas la sangre, Vous amén. pouvez sans ça. La sangre fluye todavía, Sans ça, la courir jusqu'au pero nez. necesitas también una conciencia Nous limpia besoin de une conscience para propre estar ante el pour Señor. être devant bon Dieu. Alabanza a Jesús. Hermano, simplemente, Frère, mes amis, si, simplement. no, si estás enojado con un Si vous hermano, encore là avec un frère, tu conciencia te conscience reprende. capable de réprimander. No puedes Pas orar. prier. Sientes un nudo aquí en tu Vous sentez un garganta. bagage là, il y a un nez là. Es imposible decir que amas a C'est Dios impossible pour vous aimer bon Dieu. y si no amas a tu Si vous hermano. pas aimer frère là. Si dices que amas a Si vous Dios, dites aimer bon Dieu. te digo desde aquí, M'a dit depuis qu'on y est. con todo respeto, Con todo respeto. eres un mentiroso. Usted es un mentor. El que ama a Dios, Moun qui aime ama Dieu. la creación de Vous Dios. aimez créatif bon El Dieu. que ama a Vous Dios, qui aimez bon Dieu. ama al hermano que ve. Frère que ¡Da loin. su nombre! Alléluia. Cristo vive. Jésus vivant. Amén, hermanos. Cristo vive. Jésus vivant. ¿Qué pasa cuando ignoramos nuestra conciencia, Qui hermanos? ça passe là que nous ignorer des consciences pour frère Samuel. Primero Timoteo capítulo 4, hermanos. Dans Timothée chapitre 4 frère Oh, Samuel. alabanza a Jesús. Mantén tu concentración, hermanos. Qui aime concentration frère Samuel. Primero Timoteo capítulo 4, 1 Timothée chapitre 4 versículo 1, dice la palabra de verset Dios. premier, parole bon Dieu. ¿Qué pasa cuando ignoramos nuestra conciencia que nos está reprendiendo? Qui ça passe là que conscience nous a réprimander nous. Alabanza al Señor. Cuando ignoramos nuestra conciencia, hermanos, cuando ignoramos nuestra conciencia, hermanos, Là que nous ignorer des consciences nous frère Samuel. entra la dureza del corazón. Vin rentrer en durée qui a vinn dire. Amén. La dureza de nuestro corazón. Nous vinn cœur dire ça. Alabanza al Señor, que es corazón. Cœur. Amén. Cuando nuestra conciencia se contamina, Là que conscience nous contaminer, nuestro temor mengua. crainte nous pour bon Dieu, il descend. Y cuando nuestro temor Là que mengua, crainte pour bon Dieu descend, también nuestra fe. c'est comme ça de la foi tout. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Cuando tu conciencia te hable, Là que conscience lui parle à vous. estás en un lugar no correcto. On est en place qui pas Tu correct. corazón comienza a palpitar más. Et cœur commence à aller commence à battre plus. ¿Se dice palpitar? Más rápido. Il commence à battre plus rapide. Amén. Comienzas a sudar. Il commence à faire souhait. Alabanza al Señor. Al siguiente día hace lo mismo Jour le suivant fait même bagaille là. y comienza a palpitar, Il commence à battre là. pero ya menos. Mais là il vient moins. Al tercer día hace lo mismo. Troisième jour même bagaille là. Estás contaminando tu conciencia. Conscience a contaminé là. Estás embotando tu C'est jeter conciencia. conscience a jeter là. Cuando puedes alabar al Señor. Amén. Y cuando tu conciencia se contamina, Là que conscience est contaminée, tu temor a Dios craintif ou dans bon Dieu, comienza a il menguar. commence à descendre. Y cuando nuestro temor a Dios, Là que craintif ou dans bon Dieu, temor es saber que Dios cumple lo que dice en su palabra. craintif c'est accomplir, on est pour accomplir ça que bon Dieu dit dans la parole là. Y porque sabe que Dios hace lo que Et dice, parce qu'on connaît que vous faites ça que bon Dieu dit vous faites, tienes un temor reverente a Dios. ou avez une crainte référent dans bon Dieu. Pero cuando ese temor baja, Mais là que crainte ça, il descend, mengua il descend, tu fe también. la foi autour. Por eso haces cosas que normalmente no hacías. Tu veux ça faire des bagages normalement ou pas de qu'on fait. Cuando puedes glorificar al Señor. En 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2 En dice: Timothée chapitre 4 verset 1er il dit, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos abandonarán a la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. l'Esprit bon Dieu a te dit ça bien clair. Dans dernier temps, apostat. Dans dernier temps, gen moun ka plage confiance yo nan bon Dieu. Confiance yo nan bon Dieu. Yo pral obéir yon bon l'esprit ka bay menti. Yo pral suivre yon bonne parole qui sorti nan mauvais esprit yo. Mira lo que dice en el versículo 2. Regardez qui ça dit dans verset 2 a. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, Yon paquet y a quitté yon bon moun hypocrite fait yo perdi tête yo ak menti.
Amén. Dice, por la hipocresía de mentirosos. Je dis à cause d'hypocrisie, menti yo, Parece que la mentira, te semble que menti, amén, influencia la li conciencia. influencer conscience là. Teniendo cautorizada la Et conciencia. conscience moun sa yo fini. Otra versión Et dice, l'autre version li dit, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas et acciones. conscience ça qu'on la vie marquée avec mauvaise action yo. Otra versión dice, L'autre version li dit ça. los propagadores de tales enseñanzas Et moun k'ap bay propagande de telle inséance, mienten con tanta hipocresía yo bay menti avec un paquet d'hypocrisie, que la conciencia ni siquiera les que molesta. conscience pas même nuisance yo. Alabanza al Señor. Otra versión L'autre dice, version dit, estas et personas moun sa yo, son hipócritas c'est hypocrite yo. y mentirosas Yo bay menti. y tienen muerta la Yo gen conciencia. conscience qui mourit. Amén, hermanos. Otra versión L'autre dice version dit, que tienen la conciencia encallecida. yo gen conscience, Alabanza, callada, alabanza del yo gen Señor. conscience yo fermé. Bendito sea eso, como alabar al Señor. Y otra versión dice, L'autre version li dit, le harán caso a gente hipócrita yo va faire écart moun hypocrite yo, y mentirosa, moun ka bay menti yo, incapaz de sentir vergüenza de nada. qui pas capable sentir honte pour rien. Alabanza al Señor. Cuando nuestra conciencia se contamine, La hermanos. conscience de contaminer frère m'sem. Cuando nuestra conciencia se embote, La hermanos. conscience li jeter nous, Amén, se li muere. mourir, Está contaminada. li contaminé. Ya no nos reprende Li más. pas reprimander nous encore. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. El criminal, Un criminel. el asesino, Assassin, tal vez cuando mató a su primer víctima, peut-être là qu'elle li tué premier moun là, cuando iba a matarlo, là qu'elle pral tuer, su conciencia le reprendía, conscience li reprocher. pero siguió en su acto Mais là qu'elle continue dans zac li yo, y mató el primero li tué premier ya. y después el segundo. Deuxième là. Ese hombre es malo, Un homme ça li mal. no tiene Ni pa' conciencia, que conciencia. su conciencia no le Conscience pas parler habla, avec su eux. conciencia no tiene Conscience referencia. pas de référence. Bueno, para alabar al Señor. Romanos 9:1 dice la palabra. Romains chapitre 9 verset 1, parole là dit, Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. ¿Cuáles están conmigo en esta Combien noche? moun qui sont avec moi soya? Romanos 9:1 dice, Romains 9 premier li dit, alabanza al Señor. El Espíritu Santo, Saint-Esprit a, el Espíritu Santo Saint-Esprit a, usa nuestra conciencia, hermanos, utilise conscience nous frère m'sem yo, para guiarnos, pour guider nous. para Pour exhortarnos. exhorter nous. Él usa nuestra Il conciencia. utilise conscience nous. Romanos 9:1. Romains 9 verset 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. C'est vrai oui, ça m'a dit nous là. Moi c'est mon Christ là, moi pas bay menti et puis conscience moi qui en bas pour voir cet esprit à ta reprocher en pile si m'ta bay menti. El Espíritu Santo Cet esprit bon Dieu confirma lo que siente su les conciencia. confirmer de ça que vous sentez de conscience. Cuando para alabar al Señor. Amén, hermanos. Amén. Pues por medio de nuestra Par conciencia, moyen de conscience ça, el Espíritu Santo usa eso. c'est ce qu'on doit utiliser ça. Por eso necesitamos una limpia Nous conciencia ça nous besoin de conscience qui propre para estar ante Dios. pour nous capable devant bon Dieu. Cuando para alabar al Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo se limpia la conciencia? Pour nous frère, c'est comment capable nettoyer Si conscience. tu conciencia está contaminada en Si esta conscience noche, est contaminée à soi. alabanza al Señor. ¿Cómo se limpia tu Comment conciencia? qu'on se capable nettoyer? Alabanza a Jesús. Primero, Premièrement, reaccionar réactionner a la palabra de Dios. dans la parole bon Dieu. Reaccionar Réactionner a la palabra de dans Dios. la parole bon Dieu. Hebreo 3:15 dice, Hébreux 3 verset 15 il dit, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. mais ça qui est écrit dans le livre là, si nous tendez voix bon Dieu jodi a, pas qu'imbe tête à clé, tant que les nous te chercher compte avec bon Dieu. Hay que reaccionar Nous devons réactionner. cuando nuestra conciencia nos Là reprende. que conscience est reprocher nous. En 1 de Juan capítulo 3, 1 Jean chapitre 3, en 1 de Juan capítulo 1 3, Jean chapitre 3, alabanza al Señor. Alaba a tu Dios en esta nous noche. répondons aleluya. la soya. Él está aquí. Li là, Él quiere hablarnos. Il veut parler avec Él nous. nos está hablando en esta nous parlons noche. avec nous à soya. 1 de Juan capítulo 3, 1 Jean chapitre 3, versículo 19. verset 19. Hay que reaccionar a la palabra de Nous devons Dios. réactionner dans la parole bon Dieu. Hay que reaccionar cuando Dios te Nous devons hable. réactionner là que bon Dieu parle avec nous. Jesús pronunció esas palabras Jésus prononcer parole ça y yo. tocó sus Il conciencias. touche conscience yo. Alabanza al Señor. 1 de Juan 3, 19. 1 Jean 3 verset 19. Aquí usan la palabra
corazón, Là, utilise le mot cœur. en otras versiones usan conciencia. Dans l'autre version, il parle de conscience. Conciencia parece que es un parte del corazón. Conscience semble que c'est une partie dans le cœur. 1 Juan 3:19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. C'est comme ça qu'on connaît, nous c'est la vérité. C'est comme ça nous senti dans cœur nous pas gain cœur sauter devant bon Dieu. Miren lo que dice el versículo 20 Regardez qui ça lit dans verset 20 de 1 de Juan capítulo 3. en chapitre 3. Pues si nuestro corazón, si nuestra conciencia nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Parce que si conscience nous condamne nous connaît bon Dieu plus fort parce que conscience nous li connaît toute bagaille. Amados, versículo 21. Verset 21. Si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Comme ça, zami mio, si conscience nous pas condamné nous gain une gros l'assurance devant bon Dieu. Y cualquier cosa que pediremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tout ça n'a mandé la ban nous parce que nous-mêmes nous fait tout ça, li mandé nous fait ça qui fait le plaisir. Si tu conciencia no te reprenda, Si conscience ou pas réprimandé, amén, confianza tenemos ante el Señor. eh bien confiance ou gain devant Seigneur. Y cualquier cosa que pedimos, N'importe bagaille, demandez lui, Él nos dará. il va ban nous li. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Dès que nous entendons les paroles bon Dieu, hay que reaccionar. nous devons réactionner. Cuando nuestra conciencia nos habla, Et conscience parler avec nous, hay que nous reaccionar. devons réactionner. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Cuando uno hace la Santa Cena, Là que on qui gagne la scène, eso habla la conciencia de muchos. là ça parle avec conscience en pile monde. Alabanza al Señor. Louange ¿no? à Dieu. Usted ve, hermanos, Ou capable frère c'est mieux. supuestamente en plena comunión, Soi-disant frère c'est qui en pleine communion, que no participan en la ils Santa n'ont Cena. pas participé dans la Sainte Seine. ¿Cómo puede ser? Comment ça fait fait? ¿Qué está diciéndote tu conciencia? Qui sa conscience a dit? Si tu conciencia está Si reprendiendo, conscience a reproché, haga caso, eh bien fais cas. actúa, Agis. da paso Fais un pas. para limpiar tu Pour conciencia. nettoyer conscience. là. Alabanza al Señor. No podemos entrar en un Nous ayuno regardons entrer dans une chaîne con una conciencia que nos está avec une reprendiendo. conscience qui a réprimandé nous. Hay que escuchar lo que nos Nous devons dice écouter ça qu'il dit nous. y hay que actuar. Pero no agir. Hay que dar Nous devons paso. faire un pas. Alabanza al Señor para estar en paz con nuestra Nous devons conciencia. faire pas ça dans la conscience nous. Bueno, para alabar al Señor, reaccionar a la palabra del Señor. Réactionner dans la parole du Seigneur. Amén, hermanos. Y nuestra conciencia no nos Si reprende. conscience ne pas reprocher nous, Confianza tenemos ante el eh Señor. bien confiance nous gagne devant le Seigneur. Segundo, Deuxièmement, clamar a la sangre de Cristo. relais dans sang Jésus. Hebreos 9:14. Hébreux 9, 14. Esa sangre, Sans ça, esa sangre poderosa, sans pouvoir ça, esa sangre sans preciosa. précieux ça, Hay que aplicar la mais sangre. appliquer sans Hay ça. que usar esa sangre. Utiliser sans ça. Esa sangre todavía Ça, fluye. jusqu'où n'y est la coulé. Hebreos 9:14 dice, Hébreux 9, verset 14, il dit. cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nous pas besoin de demander qui ça sans Christ a pas fait, à pouvoir cet esprit qui l'a tout le temps. Lui-même, lui offre tête, lui, bail bon Dieu, tant qu'il offre une bête qui bon net, sans aucun défaut. C'est comme ça, sans pas laver conscience nous, sans pas laver conscience nous, l'a délivrer nous en bas esclave la loi, capturer nous pour nous servir bon Dieu vivant. A veces hay malas obras Qu'il y a parfois un mauvais œuvre que se acumulan en nuestra qui conciencia. empilé dans conscience nous. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Y se acumulan allí. Et puis il fait pile là. Y si tu conciencia Et mengue, conscience vient descendre. más cosas usted permitirá. C'est plus bagaille ou faire permettre. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. A veces se comienza por cosas Il est simples. parfois on commence avec un bagage tout simple. Normalmente usted era una persona, Normalement, on c'est un monde. cuando se entregó a Là qu'on Cristo, remet dans Jésus-Christ, usted no perdía ni un on servicio. va jamais perdre un service. Alabanza al Señor.
La primera vez que usted quedó en casa Première fois où vous venez de la caillou, para ver televisor, regarder la télévision, tu conciencia te reprendía, conscience commence à reprocher. te sentías Ou mal. pas sentir bien. Estabas viendo esa película, pero no lo disfrutaba. Ou t'as regardé film, non, mais on pas te réjouir là-dedans. Pero después de eso, usted lo hizo una vez más. Mais après, ça retourne faire ça une fois Una encore. vez más. Une fois encore. Ahora quedarse en la casa para usted es lo mismo. Quand il a arrêté la caille pour même, c'est même bagaille. No te hace Il va nada. faire rien. Falta los cultos como Comment nada. que service t'as ça pas ça No pas eres faire. Ou maduro. pas que maturité. Es tu conciencia que está C'est contaminándose. conscience ou qui contaminé ou. Hay que limpiar esa Ou nettoyer conciencia. conscience là. Cuando reconocemos ante el Pour Señor, reconnaître devant Seigneur. su sangre fluye. Sans lui a coulé. Cuando reconocemos que somos Reconnaître pecadores, tous ses péchés. su sangre fluye. Sans la coulé. Esa sangre Sans ça limpia. nettoyer. Esa sangre Sans purifica. ça purifier. Esa sangre Sans liberta. ça libérer. A su nombre. Non, lui. Y vamos terminando en esta Nous pourrons noche. terminer à soir. En Hechos 5, versículo 1, Dans Travail chapitre 5 verset 1. tenemos el ejemplo Nous avons un exemple. de Ananías y Zafira. Ananias ak Safira. Alabanza al Señor en Hechos 5:1. Travail chapitre 5 verset 1. Dice la palabra Parole bon Dieu a dit. que había un hombre, Ananías, Tu as un homme Ananias con Zafira, su avec mujer, Safira, madame ni. y vendieron un terreno que tenían Yo vendu un terrain, yo te gain. y prometieron a los apóstoles Yo promet ça dans apporte yo. que le iban a dar toda la Yo entrada. pral bailler tout l'argent, toute rentrée. Alabanza al Señor. Pero nunca esperaron Mais yo pas jamais été tant que ese pedazo de terreno que tu sur terrain ça. iba a sacar tanto Yo pas dinero. jamais pensé que yo pral faire paquet l'argent ça avec. El dinero a veces L'argent gain des fois, es la raíz de toda c'est maldad. racine toute méchanceté. Alabanza al Señor. Cuando un pastor se cae, o es en adulterio o es robar el dinero de la iglesia. Les qui ont passé tomber ce soir dans adultère ou bien voler l'argent dans l'église. Cuando para alabar al Señor. El versículo 2 dice, ellos sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solamente una parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. Et dans verset 2, il dit, mais d'accord avec madame li, Ananias kembe impé dans l'argent pour lui, et puis Versículo 2. il remet apporte la reste là. Versículo 2, ¿vale esa? Amén. Amén. 70 Ananías. Amén. Y dijo Pedro, Il laisse à Pierre dire, era un culto precioso, c'est un hermanos. service pressé, frère Samuel. El apóstol Pedro estaba allí, Apporte Pierre était là, y los otros apóstoles, ¿o no? avec l'autre apporte, oui ou non? Los apóstoles podemos compararlos Apporte, nous avons comparé, como nuestros oficiales de este tiempo. tant qu'officier dans l'époque, n'a plus connu. La máxima autoridad estaba allí. Maximum autorité était là. El oficial Pedro estaba ahí. Officier Pierre était là, El apóstol Jacob estaba ahí. apporte Jacques était là, El apóstol Bartolomé estaba ahí. apporte Bartholomew était là, Grandes hombres de Dios. grand homme de Dieu. Y en ese ambiente, Dans l'ambiance ça, en esa dans reunión, la réunion ça, llega Ananías y Zafira Ananias et Safira arrivent con su cara lavada. avec figure lavée. Y Pedro le dice, Pierre dit, Ananías, Ananias, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentiese al Espíritu Santo? qui j'en fait quitter Satan entrer dans le cœur pour faire au bail cet esprit à mentir, Y sustrajeses del precio de la heredad, pour faire au kembe impé dans l'argent terre pour reteniéndola no se te quedaba de ti, avant ou te vendre terre, c'est pas pour l'itayer. y vendida no está en tu poder. Après ou fin vendre li, tout l'argent c'est pas pour. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu Pour corazón? qui ça fait mettre ça dans le cœur? No has mentido a los hombres, C'est pas mon ou bail mentir, sino a Dios. mais c'est bon Dieu au trompé. Ahora, hermanos, Qu'on y a frère Samuel. para Ananías Pour Ananias y Zafira et Safira, venir ante los siervos de Dios. venir devant serviteur bon Dieu. Amén, hermanos. Hoy día cantamos, Je ne dis à chanter, no era la sombra, c'est pas l'ombrage là, ni tampoco Pedro. ni c'est pas Pierre, Era el que Pedro tenía. c'est ça Pierre te gagne. Lo cantamos Nous chantons porque lo hemos leído. parce que yo lis, nous lis. Ellos lo Yo vieron. même te ouais ça. Cuando Pedro pasaba, Là que Pierre te qu'on a passé. la gente se Nous sanaba. te qu'on guéri. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Ellos vieron los milagros que Dios hacía por medio de los apóstoles. Yo te ouais miracle que qu'on fait pas moi apporte yo. Ananías y Zafira vieron eso. Ananias avec Safira, yo te ouais ça. ¿Cómo puede ser Comment ça fait fait? que tienen el coraje, Yo que courage. la valentía Yo vaillant. de entrar en un culto Pour entrer dans le service. donde están esos hombres de Dios Donde que homme de Dieu y yeah. mentir? Et puis pour bail mentir. Alabanza al Señor. Alléluia.
es que ellos ya muchas veces habían mentido. C'est parce qu'il y a un pile fois dans eux-mêmes, ils pas mentir. Por eso su conciencia no las reprochó. Pour sa conscience pas reprocher. Eran mentirosos. C'est menteur. No fue su primera mentira. La première fois il va mentir. No creo. Non, moi pas quoi ça. No creo. Moi pas quoi ça. No creo que fue su primera La mentira. première fois il va mentir. Hacían otras cosas. Et c'est qu'on fait l'autre Ya bagaille. su conciencia estaba embotado, Conscience hermanos. de jeter. Ya su conciencia no las reprendía. Conscience pas te reprocher encore. Ya su conciencia estaba contaminada Conscience te contaminé. para mentir Pour pas mentir. en la iglesia Pour pas mentir l'église. ante todos esos siervos de Devant Dios. tout serviteur bon Dieu. Ya estaban Il a perdidos. perdu déjà. Cuando para alabar al Louez Señor. le Seigneur. Alabanza a Jesús. Louange à Dieu. Amén, hermanos. Amen. Olvidamos. N'oubliez. Alabanza a Jesús. Perdemos el temor de Nous Dios perdons crainte bon Dieu. cuando no reaccionamos, Dès que nous pas réactionner. cuando seguimos. Dès que nous continuons. Un abismo trae otro. Yon falaise vient avec une falaise. Alabanza al Señor. Un poco de desviación. Yon petit cas de déviation. Al final uno está totalmente À desviado. la fin, un monde totalement dévié. Un poco de levadura. Yon petit crasse levé. Un poquito. Yon petit crasse. Un poquito. Yon petit crasse. Alabanza al Señor. Los que saben hacer pan en este lugar saben de eso. Monde qui compte faire pain dans boulanger comme ça. Un poquito de levadura leuda toda una masa. Yon petit crasse levé, il lève toute patte là. Amén. Su conciencia estaba contaminada Conscience te contaminé. para pensar Yo pensé que puede estar que hablar en la casa de Dios, en la calle de en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, ante los hombres de Dios Devant homme de Dieu. y mentir. Et puis bah mentir. Lo vendiste en 2000. Alléluia, moi je pour 2000. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Aleluya. Alléluia. Sí, comanda aquí. Oui. Aleluya. Mintiendo como La nada. bah mentir de quoi il va passer. Porque su conciencia estaba Parce que contaminada. conscience te contaminé. Pero en esta noche nos dice Hechos 24:16. Mais ensuite, à travers 24-16 dit, non? Hechos 24:16. Travers 24 verset 16. Dice la palabra. Parole a dit. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. C'est comme ça m'a fait possible moi pour me toujours qu'aimer conscience moi sans reproche devant bon Dieu, devant monde. Aquí Pablo dice, Là Paul dit. por eso C'est peut-être ça. procuro tener. M'a dégagé pour me qu'aimer. Eso quiere decir, Ça veut dire usted tiene que ou actuar, même on doit agir. necesita actuar, Ou besoin agir dar paso Fais un pas para mantener su conciencia pour que la limpia. conscience soit propre. Usted tiene que conservar su conciencia Ou doit limpia. conserver conscience soit propre. Un creyente Yon croyant tiene que activamente Tiene activement mantener su conciencia qu'aimer limpia. conscience propre. Cualquier cosa que ataca tu N'importe bagaille qui conciencia, attaque conscience ou cualquier cosa que tú has n'importe hecho, bagaille que vous faites actúa, ou bien agir. acude a la sangre de Ou bien Cristo, arriver dans ce acude a la presencia del Vive en la Señor, presencia del Señor. reconoce, Reconnaître. no deja el sol bajar sobre tu Pas que enojo. le soleil descende sur colère. Cuando uno está enojado, Dès que le monde en colère, cuando uno se enoja dès que le monde fâché, o tiene un pleito con alguien, complètement que le se monde, siente il mal, va se sentir bien. mal porque está en ese Parce pleito, qu'il est complètement ça. mal porque se enojó, Il va se sentir bien parce qu'il est fâché. pero mal porque Dios le está reprendiendo Mais il va se sentir bien también. parce que bon Dieu a reproché le tout. Actúa Agis inmediatamente. immédiatement. No deje el sol bajar sobre tu enojo. Pas que le soleil couché sous colère. Obedece tu Obéis conciencia. conscience. Baja tu orgullo. Descends colère. Vence tu orgullo. Descends colère. Reconoce. Reconnaître. Pide perdón. Mande pardon. Aunque no tienes Même si falta. vous pas de faute. Ve a donde de tu hermano Allez devant le frère. o tu esposo Dime maintenant. o tu hijo Dime y petit tout. dile, Et puis dile, perdóname, pardonnez-moi. perdóname, Pardonnez-moi. perdóname. Pardonnez-moi. Hay que mantener nuestra conciencia limpia ante Dios. Alléluia, devant bon Dieu. Podemos estar de pie en esta noche, aleluya. Aleluya. Adora a tu Dios en esta Adorez bon noche. Dieu la soya. Y si Dios te ha hablado en esta Si bon Dieu noche, parle avec quoi el soya? altar está abierto L'hôtel la l'ouvrir là. para reconocer Pour ante el reconnaître Señor, devant bon Dieu. para mantener tu conciencia Pour vivre limpia. conscience propre. Oh, iglesia, adora al Señor. L'église, adorez bon Dieu. Pasa al altar. Pasa en el hotel, Si là. Dios te ha hablado en esta Si Dios te noche, parle avec la no tengas vergüenza, Pas besoin de honte. pero ven que la sangre de Cristo te limpia en esta Vini, Saint noche. Jésus a appelé pour nettoyer la soya. Que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y
Alabanza a Jesús, aleluya. Si Dios ha hablado a tu vida en esta Si noche, bon Dieu parle avec toi, tu conciencia te reprende, aleluya. conscience ou réprimandé ou, Pasa al altar. passez dans l'hôtel là. Es un asunto entre usted y Dios. C'est une affaire entre ou même avec bon Dieu. Ven a reconocer. Viens reconnaître. No hagas Si vous pas faire. como aquellos hombres, aleluya. Pas faire ta comme monsieur ça. Cuando Jesús les confrontó, Dès que Jésus fait face avec eux, se fueron yo allé. uno por uno, Yon pas yon. pero no se Mais humillaron yon pas humilié yo. ante la Devant presencia présence de Jesucristo. Jésus-Christ. En esta noche Dios te habla. Assoya bon Dieu parle avec eux. Dios te habla. Bon Dieu parle avec eux. Tenemos que Nous nous procurar dégager nous. para tener una conciencia Faire tout ça limpia. pour nous avoir conscience propre. Hay cosas que estás haciendo Les bagages qu'on fait. que ya no te sientes Nous passons mal. tout mal encore. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Ven en esta noche. Vini assoya. Ven a reconocer. Vini reconnaître. Ven a reconocer ante Dios. Vini reconnaître devant bon Dieu. Señor, si yo falto un culto, Si Seigneur, moi qui un service. para mí es igual. Pour moi-même, c'est même bagage. No me siento mal. On va sentir mal. Ven, Fini. ven, Fini. ven, que Dios limpie tu conciencia en Fini. esta Vous noche. devez nettoyer conscience ou assoya. Si ves porno en internet, Alléluia. ya no te hace nada. Si c'est pour internet, ça va faire rien. Ven. encore. Fini. Ven para que Dios limpie tu Vini, conciencia. bon Dieu va nettoyer conscience. Si robas al Dios el diezmo, ya no sientes nada porque Si vous eres un volez, ladrón de si primera vous volez, si bon Dieu clase. va sentir rien parce que si vous volez. Ven, Fini. ven al altar en esta Vini noche. dans l'hôtel assoya. Reconoce. Vini reconnaître. Hay que procurar Dégager. tener una conciencia Porque una limpia conciencia pura. ante el Señor. Porque, Señor, Señor, trata contigo en esta Seigneur, tu es noche. bien avec assoya. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Usted sabe que es mal, Vous connaissez ça pas bon. pero ya no te sientes Mais on mal. passe à tout mal Es que tu encore. conciencia está C'est contaminada. conscience ou qui contamine. El altar está abierto en esta noche. C'était la louve assoya. Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Si hay una vida aquí en este lugar C'est qu'il y a un monde là assoya. que quiere entregar su vida al Vous Señor, voulez remettre la vie dans mes seigneurs. quieres entregar, reconocer que eres Vous pecador voulez reconnaître que vous êtes un péché. y entregar tu corazón a Vous Dios voulez remettre cœur dans Jésus. para que Él te pueda Il va limpiar, nettoyer. para que Él te pueda Il purificar, va purifier. para que Él pueda empezar una vida nueva en usted. Il va aider à recommencer une vie neuf encore. Ven en esta iglesia clamando. Fini, l'église commence à relais. Ven en esta noche. Fini assoya. Cristo te llama Jésus après Léo. a salvación. Non, délivrance. Ven a recibir tu salvación en Il esta recevra noche. délivrance ou assoya. Hay una vida para el Señor en esta Est-ce noche. qu'il y a un monde là assoya pour bon Dieu? Hay una vida que quiere aceptar al Señor. Il y a un monde qui veut accepter Seigneur? Hay una vida que quiere reconciliarse con Il y a un monde qui Dios. veut réconcilier avec bon Clama, Dieu? iglesia, en esta noche. Relais l'église. No alabanza al Señor. Louange à Dieu. Hay un alma para Cristo en esta Est-ce noche. qu'il y a un âme pour bon Dieu assoya? Bendito sea el Señor. Alabanza a Jesús. Cristo vive. Jésus vivant. Cristo vive. Jésus vivant. Cristo reina. Alabanza a Jésus régnier. Jesús. En medio de la tormenta. Vamos a orar por esta Nous esta allons noche. prier pour Aleluya. ça qu'il a. Si tienes cualquier otra necesidad en esta noche, Si assoya a n'importe l'autre nécessité, necesitas un toque del vous Señor, besoin toucher Seigneur. pásale al altar. Vamos a orar por usted. Viens dans l'hôtel là, nous allons prier pour Y vous. Dios te va a tocar en esta Bon Dieu noche. va toucher au assoya. Dios te va a tocar de manera muy Bon Dieu especial va en esta toucher de façon noche. spéciale à assoya. Tienes cualquier otra necesidad en tu vida, N'importe nécessité ou bien dans la vie. necesitas que Dios te toque en esta Si vous voulez noche. pour bon Dieu toucher au assoya, Pásale al altar. passez dans l'hôtel là. Dios te va a hablar. Bon Dieu va parler. Alabanza a Jesús. En medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Gloria a Jesús. Clama a tu Dios. Muchas Clama a tu veces Dios. yo me Clama a tu Dios en esta siento noche. Aleluya. Dile al Señor, limpia mi conciencia. Oh, alabanza a Jesús. Habla con tu Dios. Si hay cosas que te reprenden esta noche, habla con tu Dios en esta noche. Aleluya. Pronúncialos a Dios. Confiésalos a Dios. Arrepiéntete. Dios, me arrepiento, Jehová de gloria. Que tu sangre limpie mi conciencia en esta noche. Clama la sangre de Jesús, iglesia. Clama la sangre de Cristo. Clama a la sangre del Señor. tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho
tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Iglesia, adora a Dios en esta noche. Su presencia está en este lugar. Su gloria está aquí, te quiere tocar. Te quiere libertar en el nombre de Jesús. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Van a entender más que enteros corazón, aleluya. En paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Van a entender más que enteros corazón, aleluya, aleluya. Adora, 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 adora a Dios, adora a Dios. Adora la gloria de Dios. Dios está en este lugar. No puedes ir como veniste, hermano. Levanta tu mano en esta noche. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe gracia. Y la vais a
aleluya. Tener Sí. paz en la tormenta. Si hay esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Quienes reciben esa paz en medio de su tormenta, gloria a Dios. Recibe esa paz del Señor en esta noche y no te suelte de esa paz, gloria a Dios. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Quienes han recibido en esta noche, gloria a Dios, no la dejes caer en piedra, gloria a Dios. Déjala caer en la tierra fértil que pueda dar, aleluya, lo que tiene que dar las bendiciones, gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, reina, gloria a Dios. El primer anuncio que tengo antes que se me vaya a olvidar, el líder de logístico pide al grupo de logístico que se quede un momento después del culto. Amén, gloria a Dios, eso es algo rapidito.